Hilu polo ge donya lo pin diover alo lo tugungam le pori nge pori chu si ajing bu ge bon lo ke Acts chapter 2 verses 1 to 11. Pentecost along hidlo hane bulu e kar bam nyane ho adum om gulo nido luke dulu ne he buduk dori aing do ne oga bulu ge dudung ku nam bong pangham chenyum pane oga ama aryu buluam patam sune oku aryu he babak be uping ne hoga bulu ge dumpo kilo janu pene bulu darak hululu ge chenyum kune hoga lungsak agam gyorap kune darak hulue bulu atuam gyopar sumu dube atorjine sija Jerusalem alo gangda ki ge mangjing bu nie nido nyakum luke hakum lo la donya ne hoga suku ge dunam so bulu malange hachum nyane hoku ata he ni cherki ge atu agam lo jodong ringi tepa tula bulu lamngak punya kune bulu asorit la mongak kune umbo i bulu gyone sukuni ata longsak agam jodong busi galili nienya buluam ngulu atu nampam agam jodu be ngulu ge tepa namse huwa iripane parthan nyubu medi nyubu ilamit nyubu ni malang Mesopotamia Judea Cappadocia Pontus hoge Asia luke Phrygia hoge Pamphylia Egypt la Cyrene doyumbu Libya luke Rome ge Jews la proselyte hoge Cretan la Arab ain jingjing be ngulu atu ge nampam ge agam be gupah bingpa dobe tepa namsi isor ge siri gupa polising ani din polisi Korinti tunglung gube Paul ge puiputa likcho luke 1 Corinthians chapter 12 verses 3 to 7 and 12 to 13 huku gube ham ngo nulu ham pabak harak mo nang jakdo hi aku gune jisu yaram hanika hala gam ya bu ne he isor ge yalu luke gyoma hoge hi aku gune kam jisu nilo sarlo nge hala gyo nyuram darak huluro ko lo gyoma lo alo akjak longsak ai la chinga dodo have mabdi yalu aking he ki alo akjak longsak sakakom lamtang dodo have mabdi sarlo aking ki alo longsak rise ai go dodo have mabdi ni malanglo isor akinga bulu laglo rido ya jalu dogam he ni charkiam jiname hoga ham malange al guberine dodo rido ni ayak aponge akjak longsak ke doje kam haking longking do ge babak aming akjak doje kam huku babak malang hai ag suje kam harak apo aking gube mado have kalam Kristo lagrido ngulue apo aking ba yalu aking lo baptizing na pane Jews ngala Greek se hoge nyara pagbu ngala danyu dobu niye hoge ngulu malangam ain jingjing yaluam tangmu dube jipane tugung pui John galiki kube John chapter 20 verses 19 to 23 apoge atukcho aloge arim ho ajingbu tonglongge dokuge arepa kotum yapane he gube ju ni tonglongam bosu laila kotum yapane ho jisu hapane hoge bululung ralo dakpe pane hoge buluam bing pane nulu sarso nika sam mu bing ho tegda buluam mu ge alakam la rumbum takjing gunam katam pane ho filoni ajing bu tonglonge kapatula hingpunya pane buluam jisu harak bingdi pane nulu sarso nika ngam abuge kanam nam
hebe kalam nuluam ngo kanam garine hoga sam mu bingho tagda mu bulu aulo mike pane hoga bing pane darakuluam narak to hini aku gune papam nulu map bolo he map ho pakone hini aku ge papam nulu ranggap pe bolo ham ranggap pe tarine